Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo guys, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu demi mensupport channel ini supaya terus berkembang. Thank you. Thanks for subscribe. Selamat menonton. Yo, what's up guys? Nah, gimana kabar kalian? Semua aja baik-baik aja. Maaf, udah lama nggak pernah upload karena ada kesibukan yang lain. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja toh? Oke, semua aja baik-baik aja. Sekarang itu ada lagi wabah virus corona ya. Jadi kita tuh dapat lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana, harus di rumah aja. Ya. Di rumah aja. Jadi konsepnya kali ini kita ya cuma cari kegiatan menghilangi kegabutan di rumah. Nah, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa IG-nya juga di follow. Oke, mantap. Langsung aja, nanti nggak usah lama-lama, langsung check this out. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. A few moments later. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba. Astaghfirullahalazim. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. It's the one and only Digo Double G.